Manipur miyan na paano sa talay kamsapam dahin na kudong sana pagkita pa Mumbai, Bangalore, masang Gurgaon da su Manipur Bhavan sana mo narihay na si Minister na Pongdong. Recruitment promotion ng transfer policy da corruption tingnan mo na ministry hay na si Minister ng Pongdong dire na Pongdong kumwapam habang doon po hay na NPC sinap ng Toroki. Mahirap na pinusabog sa sexual assault tawroba causing isipin ang mga founder section das Bokso ipalwes sa hindi ni Makay Zela tam na babalido pa sa Tarampay na pinatino pa kami. Amasung lainga ka official sung yaw na damdam si Dio kaya na labi kari parking pangtaw na doksun na maramuara kami yang satu pasenda sa ono kudong sa ba mayong nahali. Magkurum jari domi yang biri bas impact news ni ke talk shop na jipung sa se phobi maroi pau sing mi am pijari Manipur miyan na mapan da satpada laifam sapham da hena kudong sana bagita Mumbai Bangalore amasung Gurgaon da Manipur Bhavan sana walai ana khonari hena se minister N Birena phongdokre wafam asing ase se minister git Banglo da pangtok ki bamiam gi namit amasung hill leaders te gi thoram da se minister na paumi sig da phongdok kibani se minister na makhata na phongdorpada New Delhi gi Sanakepuri amasung Sadar Patel Mark da Hausik lari Manipur Bhavan ani asi nauna sana ba New Delhi gi Dwarka da su anaba Manipur Bhavan ama sana ba laingana lupa koti sama yang kai thokle Manipur gi anaba laing baga mari laina na mai mioi kaya Mumbai da satneri masin maram warga Mumbai da Manipur Bhavan ama su sagan na ba ama lupa lak kuntra mari payment tausilaga kansindona thamle official process loisilaga atu bada thabak oina paikana ba honagani Bangalore gi oina di lamma ma loksiluraga matam sana sagar pangam kidabana Hanagi lamma puna case toroktora legal gi oiba process sathari case adusu Manipur government na mai pakni khali haina se minister na phongdor ki Gurgaon gi oina di lam ekar ahum lausin naba process sathari aduga Kolkata Salt Lecta sagaliba Manipur Bhavan solois lagani haiki Manipur Bhavan Delhi da leriba animaksi amatta up to date waidre animaksi loina sido oga saba drakar le in the meantime animaksi sido na bagita makta anoba mafam amadrakar le anoba mafam amadrakar le basi Dwarika da lawre ekar amagi lam lawre hariba Dwarika da lawriba si sagal aba matungda house Bhavan ani ariba Bhavan ani sisu amuk thugai daga anoba up to date da saba drakar le aduna around adugi punbada 150 crore muk changak puyai state sidagi layeng basalaba operation je tawraga ngasagi hospital private hospital gumba kari gumba dadi paisa si yamna huge yam banina laibang amdraba madugi thola kanda Delhi da rent thibada hotel da laibasung amdaba maduda awaba mayuk na ba kharai koi last agi experience lay Jiki Dwarika da sagador biyum se masigi blueprint da yaule room kun gumba tangai father di ventilator mari manga yawba aduga anabasing hospital dagi suddenly chakrone na tholaga imphal di yobang amda na leifam leita yam wana leiba kangbu do moidugi bed kun nama sigi akoi blueprint building sagada biste yaure masidai da akoi state government gi doctor ada thamgani Amaramda miyam gi namit amasung hill leaders te gi thoramatu da se minister na phongdorakpada socio economic ka census da yaudaba duga Ayushman Bharat ki haksel gi tengpang phangba yaba imung singsu Ayushman Bharat ki haksel gi card pi na center da se idun ayaba pibi na blangak khanari loinana singi mafam singda sathariba shifting cultivation amadi kunnama thadok anauba kunnama hongbi sanabi laingang tingna honaragin haina se minister na phongdoraki SSA amasung RMS gi oja singna tolop phangdabagi sangsileba khongjang asigi matangda paumi singna hangba wahangi paukomda se minister na khata na phongdoropada SSA amasung RMS gi oja singna thengnari bawa balangana khangi oja singa atubada wari sanandra isu asi loisinna bhodaragin haina phongdoraki loinana Manipur police ki ASI abada ngarang senapati da driver amada misbehave tawkhibam tigi matangda se minister na hai afaba thabak torokpa singdi award pigani adaga phataba thabak torokpa singi oina di punishment pi batabani adabu police amasung miyam punna wakal taminaba di police na mathau pangtokpada cooperation pibina basu mathau tai haina phongdoraki Forest ki si there are some confusion in the state. Villagers in Paibra, aduga forest na Paibra is confused labor. Aduga maximum area the unclassed forest was ki high river.
protected sunataba reserve sunataba sigi manung leiba sagi do unclass forest da who is the owner se masi classify tarokta badagi village karana ajban nganang mak nahan ma ko yam sedes kanai shifting cultivation we are trying to stop it expansion of village is okay khunji amma torgo shift torgo hongo ga lakpagi habit amal ibase masi koi thingnan bakan honare na last 10 years only census na people recognize was only 14 village katane we strictly monitoring it aduga afforestation gi scheme sungarang koi forest ki koi review meetings yam kan honor ga at random honori tabaki recruitment promotion sung transfer policy the corruption thing na bahona minister hana se minister and birena phongdok ke bawafam da Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki maikei ki taram na upam di thagat pa phongdorakli Imphal ki Congress baban da paumi singa unabada MPCC ki vice president KS Ratan Kumar na phongdorakpada politician sing asi sin da haidok ke wafam kaya thabak oina pangthok tabana maram warga miyam na thasab ki sang yam na hanthare maram adana state city ki corruption thing na ba se minister na haidok ki wafam adu miyam na sin da pangai haibo oina lawdana ba thabak oina pangthok haning ba kya phama phongdoraki loinana paumi singa unaba du da saruk yaki ba moirang ki han gi MLA su ori ba MPCC ki General Secretary M. Prithviraj na phongdorakpada India Reserve Battalion IRB ki thabak launa bathas ki kunda pangthokadoriba written examination asida optical mark recognition or reading haibadi OMR system da pangthokna bahona biu haina lenga ki pung singsilakli OMR system da written examination pangthokpatarabadi candidates singi paukum da manipulate tawbungam laroi masina se minister na pamjariba corruption thingba so asoba mating oigen haina phongdoraki loinana Imphal Mandalay ki flight service so chartered flight natbida regular flight service tambina mapil toraki अकोई politician सिंग सी credibility सी यामना लाइरक्तबा दुगुम्बा अकोई मतम अमा ओइरे प्रजा की थाजबसे मसी मांगसिलक मसीना अकोई की फिल से द संगुबा अकोई की सु यामना मसी अकोई नुंगाई तवा हाइबा तारे सुगुम मतांग असिदा अकोई की honorable chief minister यामना अकोई की promising ओइरेबा श्री एन बिरेन सिंगना सुमाइना हंदकी IRB की लौगो दोरिबा मसी की मतांग द फोंदोक पिरपसी यामना पुनिंग थौगत निगाइनी बिहार दा पुलिस कांस्टेबल लौबा की रिक्रूटमेंट से अकोई की मोय दिसंबर अदवाई द मोय की नोटिफिकेशन थोकांदा OMR सिजनरगा तौदोरी बिहार न तौबा यारगदी व्हाई नॉट की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सु हाइबिरिबा ngасai की स्टेटमेंट तो हेनसु जस्टिफाई तौनबा अदुगा प्रजा सिंग सु अदुगा मोर डिजर्विंग कैंडिडेट सिंग दसु एखोय हेना मोयगी यस सिग गवर्नमेंट सिदि खरा फजना चिन हाइबगा तौरी हाइबदु ओइनबगी तमकता OMR से तौबा तारगदी खोय ngasi हाइजरिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी एखोय की पैसा दि पीबा ngamjadaba कैंडिडेट्स अदुगा डिजर्व तौजबा सिंगदुगी तमकता एखोयनसु येंगागा एखोय की तुंगदा लाकदबा रिक्रूटमेंट सिंग दसु सिसिना एखोयना प्रेसिडेंट अमोयना लेहौरगदी तुंगदसु याम फगनी हैदना एखोय ngasi की सजेशन से तौजबनी Sahi Nauribi Mahiri Nupi Masama about sexual harassment Torubi Maralda Coaching Institute Apaki founder special judge Boxo Impal West na Sahi ni Makai Kaisum Sanga Tabak Suna Bayatang people in a Lupalisik Tara fine when a Tina Makangan Gray a special judge Boxo Impal West RK Memsa Kaisum Sanga Tamnabaki Ayaba Pikra Misagado Taubaliki housing Ori Popolem like the label Lysram Ratan Kumar Sahini Pu Apopan Nung C20 Adogasi in Kumzalasini Taratret ki September Tarukta Ratan Kumar na Salaiba Coaching Institute Tokibani Adosi matangda victim gi imung manung na Imphal police station na wakalakpatagi Ratan Kumar police na sahi adumakta da fagat ki kaisa sigi ayona thodosi gi langla langjil thijil ba matung da court charge se thagatuna ki satharaga lagla ba matung tha sigi tarahum doida maral lai haina laukthokki bani ngasi maral gi matung ina sairak laukthokna gi da judge ki mamang da Ratan Kumar puthoki judge ki mamang da putholo ba matung defense council na misak asina phangadaba sairak adu khara komthop pi haina prayer tawki Prayer adu ki mayokta special public prosecutor na Poxo Act 2012 ke section 12 ki makhada sexual harassment tawbi akan masarak pinaba judge taksin ke maikai ani gi wafam sing taraba matung judge na Ratan Kumar sahi ani makai kaisum sangda thabak suna ba YL piki Sahi Nauribin Pi Masama Bunapi Biki Gai Kunaba Manghalaba Matung, Hana Bohana Bada Sena Bani Habanopama, special judge Poxo, Sanapati Namara Lady and Lautokre, Sanapatita, Poxo, special judge Soribi, a Noctuna Sorina, Mara Lady and Lautokrabanopado, None district, None police station, Manung Sanba, Nungtet, Karbang Muang, Village Part 2, the Asin Elias Kasin, Sahi Yakanita Popa Lakitraba Mangai Gan Bani. Income Zalasini Taratareta Tokiba Todo Asiki Matanga, victim or Pimasa Asiki Masina, Police the Wakalapagi, Asinbu, Police na Pagalakibani. Kasasiga Iona Todo Wasegi Matanga, Tizilaba Matung, Income Zalasini Taratareka September Tada, Asuni Matata Search Tangatuna,
केस चथरखिबनी ngasi special judge Pokso Senapati da arobe hearing satharabada asun gi mayok ta witness na pikiba warola madi masana yasakiba wafam da yumpam warga mahakpu Pokso eke section 4 amasung Indian Penal Code ki section 326 ki makhada maralai rehan laukthokibani maralig matung ina pangpam thokpa soirak laliba January 13 ta laukthona ba judge na matam piki He was arrested on 11/7/2019. Then immediately on the day of his arrest, he was produced before the concerned court, that is the special court, and immediately the court had given judicial custody. So since after 11/7/2019 till today, he has been in judicial custody. Actually, the charge sheet was submitted in September 2017, but since the accused was not arrested, we could not start the trial. So immediately after he was arrested on 11/7, and the trial started on 13/7/2019. Immediately after 2 days, the trial started. Today, the judgment and order was pronounced, and then he was convicted under section 326 and 4 of the POCSO Act. Manipur lenga ki gazetted officers singa badi tongan tongan employees sing yauna wakal mapung phadaba mioi kayana miyamna sandani lambi de gari parking pangtok da tawsin bi hainabi malairak wasina miyam gi satok kasinda khudong sa da kaya mayong nare hiramas ki matang dai pack news ki akanaba pawdam ama Manipur Laingangna Imphal City ge akoibda leiba lambi singda double parking tawba yaroi haibagi akanba yathang leirabasu mafam kyadadi mioi kyana apam mongda parking taw sinari masigi mayek larba khudam ama oina lainga ki maroiba mioi kyagi punpham ama oiba babu parada leiba secretariat ki mamang thangba saruk singda lainga ki tongan tongan ba phamnaiba singi gari singna khamjinduna thamli name plate amadi flag post thetpa gari sing yauna makhal kyagi gari singna Asian Highway number 2 hairga su khangnariba lambi asida khamjinba asina lambi asida chatliba miyamda suki matik khudong sadwa kaya ama mayuknari Laingak asina su parking marang kaina thamdaba asina Imphal City gi lambi kya da traffic jam thok nabagi masak ama ori maram asina tongan tongan ba driver singna gari thampham leitabagi awaba si kok nabagi damak laingak asina ahen ba parking kya sengbat ningbagi apamba driver singna phongdorakli Government mafam chawat bibira koi ju khangwadaba mafam chawra leitamnina koi khamisine parking je khara phajana sembiragadi hena nungaigani mafam chaba mafam amada suman parking phajaba matam mani traffic jam oiba minute manga da yoba yabado pungkhai ma punga ma hena sangba sugumba yam thengne mi silena okto ko masi sangala roeba private guy sinu sangala neba al private guy sina hena ko gi double park to khula ami sina awabam di oi haitar thak sida moi gi parking piri je parking je sida fazana park tawraga di hena kongoni public ta su nungai ni gari je kamai tawge da tungmang yeng na da bida mana ning momong da khamnarakpa liso da oiraga su gari masa da oiraga su khudong thibe yamna nangningai masa oije Nakal Amaronda, Wakal Mapung Paba Watpa Mio Singna, Miam Sanariba Lambi Singda, Mapam Marang Kangana, Gari Parking Kayatok Siliba Asi, Laingak Asina Mieng Sangbinaba, Tongan by Mio Singna, Makata Napongoraki. Government su sumana yade haibagi kanon khak thohaningeba singda lambi da chathok chasin tawbada yamna khudong chadaba khong thabam bau leitaba phibam asida lainga asina mafam chabada parking machine kara hegatpinaba appeal tawjari kumai harau gumba ningol chakauba natragana sajibu chairau gumba lakpa matamda parking leitabagi ngasai gi gari khamba laiba mayam jingsina su ngasai gi gyan tan tan pham chan chan parking tawbidaba aduga nakhai sengnai khoina tawba matamda su parking gi slot si khitang pikpa mafam ji khitang yamna tawragadi aikhoi loina mak miyam gi yaifana ba oigani parking se khar marang kaina su thamninge parking thamam ji mafam chan thamba haitare gari je hena lainarakpadagi jo anamba lambi je chin manena
गाड़ी सिंगिनाको मीसिंगसे हन्ने यंगबीदबा दलन वाइसलमगा बलने थौरे चखिबा मखों मकुती एगा लेहौबा अदुमना याम तौवेबा गाड़ीसिंग खुदों याम चादबा इबो याम वाइबो चथोक चसिनदा कोइ अहलगा वचलकबको अदुना याम वाइबो पार्किंग अमा फजना सेमबिरगा अदुगा फजना पार्किंग अमा थममा थमबगा अदुना दि फै क्राउड ओइबा जगह निनको गाड़ी से माइक हम जमे तसिंग नुंगाइते एक्सीडेंट सु मयाम अमा थोई अदगिदी अखोई सी पोट योलिसिजु पोट कन तौदे मोने थिंजलमिना सिते अदगिदी गाड़ी पार्किंग सु ओइ हाई ओइदे हाई अदु पखाम द खामजली लंबी खुदिंग मजी खुदिंग सोरोक मपान सिदा खामिबा गाड़ी मयाम सिना मागी मागी सुमांग थेलुंग दुना दुम खामिको युम ममा कालमा लेरगदी गाड़ी मफम ममा थमगदबने से मोइ खंगदे दुकान दुदा मी मंगा फमसु गाड़ी मंगा लेनेबा थिंजले लंबी सोरोक असुक्ति मतिक चिनगरे गाड़ी की मसिंग हेनगलक्पा ट्राफिक अखोई गाड़ी पार्किंग अतिक चाना लेतबगी इशू सी लोइसनबगीदमक्ता मणिपुर लेंगांगनासु पार्किंग के आमा सेंगतपगी मथौ तारे आईएमसी नासु मियाम दगी मतम कियागी ममांगदगी खोंगतखिबा सेनफम सिंग अदु हाइबा सिंग असिदा थादबगी मतम ओइदिराइबसी वांग हंगयाय ओइदि नकल अमरोमदना मणिपुर की मियाम नासु लेंगा खक्तदा गाइबगी महौता इसा इसाना पोरकलिबा गाड़ी सिंग मफम चान थंबा दुकान साबा युम साबा मतमदा पार्किंग हापगी सनबी अमा थंबगी मतम ओइदिब्रा कैमरा पर्सन कवि के लोइना मियाम द पाउदम जरिबा इसा एलाम मुसु पौना कैथेन Community Network for Empowerment Kona Viral Hepatitis की पतांग सही अमसुना सथगदबा media fellowship program da state asigi lariba print of the electronic media da thabak torba pawmi singa saru yabi na bairakle organization asina thadrok pasero lamgi matungina media fellowship asida saru yaning ba pawmi singa kaisam tong hodam lerak leiba organization asui president Nalini Kanta Rajkumar da application sing laliba tang kuni thoi pawmi manungda pisin bayagani hairakle Republic Day celebration की मांगों ने लोकल प्रशासन थोरांग संगी मनुंगदा ngasi so Imphal East District Commando की टीम मन district असि पैलेस कंपाउंड की मखा थंगदा लाइनिबा ईस्टर्न ग्राउंड की अकोय बदा लाइबा यम सिंगदा संग संग दुनथी हुमगी थबक सथखरे Imphal East District Police की additional SP थांगखोसन हाउकिप अमदी OC Commando Inspector TS Pulsar न कमान तौदन सथकी बाथी हुमगी थबक अदुदा मियोय हुमबद्रा मंगा वेरिफिकेशन सथकी बगलोनेना मसागे सक्ताक से सुदब मियोय अमा फागत के फारमियो यदु मखाताना वाहंग पाहंग सथनबा पोरबा पुलिस स्टेशन सिनखरे हाइरे थौबाल डिस्ट्रिक्ट ससु डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की टीम अमना मोइजिंग अवांग लेखाय दा युम दा संगन थी हुमगी थबो सथकी नपी पुलिस याव नंगा से युपुंग मंगा दगी तरुक मिनिट 13 मंगा फाव सथकी बथी हुमगी थबका दुदा मफम अदगी युम निफु मंगा के वेरिफिकेशन सथकी बदा एमडी राशिद अली सही 13 दoi अपोपो एमडी खैरुद्दीन कौब मियोय मा फागत की हाइरी लोइना फार मियोय अदु मखाता वाहंग पाहंग सथना बथवाल पुलिस स्टेशन दा सिनखरे हाइरी Bisnupur District Sasu District Police Commando की टीम मन इरेंग बम ममांग लेखाय दा थी हुमगी थबो सथखरे ngasi yupung manga makhai ri taret phawba OC Moirang OC Kumbi OC Bisnupur yaw bapun bati madana sathaki bati humu ki thabaka da mapamati ki mi sohum yang khai ki verification sathaki bagal na bell out mari yaw na mi manga phagat ki hairi par mi sing adu Nambol Police Station na makata bawang pahong sathana ba sinakre airi Imphal East District Police Commando amadi taruk subasang rifles ki kambo bana hoki ba January 13 dagi numidang wairam pung 3 makhairam tarakpa matamda Prepark Pro gi active kadar ani Takhel Bazar waiting set manata ki fari hairi pharamyo ani dudi Sagolmang Police Station ki manung sanba Pukhau Iran phamdagi Cell Style Second Lieutenant Moirang Them Romy Singh Elias Robert Jai Kuntra Papa M Kumar amadi Imphal West District ki Sengmai Police Station kon ba wang Sengmai Khunau dagi Laimium Zoe Elias Nongin Sai Kunmari Apopa El Laibak Sauni Parabamio and Iduki Matakta Lamlai Police Station da KSM arrested Tokibolo in investigation Sataba Hokre Hairi. Kuakajana Laiba Grace Hostel gi bathroom da CCTV camera kille haina lona thinkable alo KCP People's World Group na Pongdor ko wa from live activity hostel asika Zenit Academy ke karing mahira mamata mari laina ti haina
Grace Hostel की Managing Director N Brojendrona Fongdorkli Hostel asida pangthokpa paumising unabada Brojendrona Hai Mahang Masa Zenit Academy की Physics की ओजा इन्हें थाउ पुरम लबसु हौकी बे इनकम दालिसी ने तराम अपन या फ्रिल था देगी ओजा ओइबे की पौधा तो Academy असि के मरी लेने तरे नाकल अमरम Grace Hostel के लिए कैमरा सिंग असि लोन याब मोंग दा फर्म मन इंस्टॉल तौबीर मनी रूम मनंग दा कैमरा खिन की बलाई की हाइके असि हॉस्टल असि इज्जत सोप या वाफम सिंग असि मतुंग दा मोहना तौबी के नोहामदी असमरान कुपन नैने बियु हाइना महाना फोंदोकी सलाइदवा hostel da KCB war group na haibirak pada barum da camera khil le hadana haibiri masi kadom dagi lakpa ko source no ngasi ko ptv sida akhoi gi ngasi phaw kanam na hana da ba barum sida camera khil ba haibasi othukda bani nona hariba phom masi kadom dagi lakpa ko source no haibisu haibiu nona matung da ko sigumba allegation aram pawk singa se makada na ko phongdok Bidana nana hariba pausida sumiyatra lali habdo tiket pirakna ba media ki thuda hajari matang sois da break amlo sege break matungda namthak tawduna sel lauthok lam ki haibi maral siratuna ori poktalaiba RDS Private Limited pu matam kaktam thingchele haina MSN na phongdorop ki paw madi manipur masung malengi tongan tongan ba I paw sing puduna laksage impact news ming ta dun lebiu mayam abukar taram no sare valetina sigi makha thaba paw miyam da bizari और ये पोक्तलेबा RDS Private Limited के मैनेजिंग डायरेक्टर केएस राजेंद्रना लमदमस की मियाम दगी नमथाक तौदुना सेल लौथो लम की हाबी मराल सिरदुना कंपनीस ने मतम कक्तना थिंगसले हाइना मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ना फोंदोरकली क्वागैते लाइबा MSF के ऑफिस दा पाउमिसिंग उनबदा महिरोलुबस की वाइस प्रेसिडेंट सजत बुयामयुमना फोंदोरकेबनी पाउमिसिंग उनबदा सजतना कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर ना प्रोजेक्ट कया के मखा थबक पीगनी हाइदना मियाम दगी सेल खोगत की वाकन लापदगी MSF ना तिजिलबा मतुंग थिंगजिन बनी हरिबा मिसकसिना सही खरगी ममांग सु थबक पीगनी हाइदना मियाम दगी सेल लौथोक लम की वातोक सु लैक्रबनी राजेंद्र ना अथुम मतंदा MSF संगजरक्तुना लौसिन की सेल सिंग मसा मसा दा पिथोकदबनी लंदमस की मियाम सु असिगुम लबा मिसकसिंग असिदगी सेक्शन नबा होनबियो हाइना MSF की माइकेडी अपील तोरकली केस राजेंद्र सिंह है पासी कोई लोटना लाप मरम RDS डीलर प्राइवेट लिमिटेड उरीपोक यंबेम लेकाई ऑफिस MSF ना मतम कक्तना कोई अथिंग थमले मसी मैनेजिंग डायरेक्टर केस राजेंद्र सिंह है नुपासी MSF अथुब मतम चंजरकदबने है वफम से मीडिया की थोंद थमजरी चमजरब मैम मरोइन लाइरब मैम दगी थबुक फंगनगने है कोई नमथाक तौदुना सेनफम कया लौसिनखिबसिना मरम ओरकाना अदुमलब विक्टिम ओइरबा मियोइसिंग असिगी इमुंग मनुंगी मागी महि तमजरीबा मचा मनाउसिंगदा कोई मसिना कोई बायोलेट तौए हाबसिमा कोई MSF की साइट थमजबग लोइना असुंबा कोई कनो हुरालोन चचलीबा मियोइसिंग असिदगी मणिपुर मैम वाखन तबियो Pongmai Naga Tribe Manipuri Goibu Cultural Session की Conference PACD Minister L. Dikona Senapati da Hodokre Pongmai Naga Students Union in the Senapati District की Saranamai Village the Pangto के बाद ex MLA Dr. Alexander Pau ADC member Singh Naga Students Federation official Singh United Naga Council के delegate Singh Yauna Sakesang Students Amadi Rajeva Rains Students Union की official Singh Sarukya के थरमत को मरी लेने Minister L. Dikona Hai Pongmai Naga Tribe है पुरुप असुगी ओइबन नाट की ओइबन कॉन्फ्रेंस असुमना पांगथोक पसी यामना तंगाई पदे अमदि थागदिंगाई नि Pongmai Naga Tribe की लुसिंगबा बदि अल ओइरब सिंगना पुरुप असुगी पुवारी का सगोन रखलाबा नाट की ओइबन जको इसेबु योकन नबी दबक हौरक्लेब नहा सिंगी दबक असुगी कॉन्फ्रेंस असि यामना मरोय हाइके ngasi तरमत को मरी लेने नाट की ओइबन जको इसे के असु उतखे Manipur Apex Handloom Weavers and Handicrafts Artisans CS Limited and Sindra Namin Mangani Sunda Satakadaba District Level Expo Mangasitiam Konjalawan Kai Dahudukre Nasiki Thermodin Saru Yakim Bamon Kampuzala person member Golmai Kasungana Landamasiki Handloom of the Handicraft Potoxing Mangtar Pasina Ekoi Sakta Mangtar Gasawa Lambi Oigini Status is sent Milon Fagatana Bahonabada Fisabi Singasi Sarbat Hodang Lay Makoibu Yokat Pam to E Haiki Expo to the Self Help Group Signa Putopa Tongan Togan Polam Sing Miamda Pangan K. Scientific method season adana koi loina bi matanda koi lori belong missing yoiba training program mangarang digi hauduna Erosia Madalaiba Central Agricultural University de Pangthokli AICRP na
AICRP on honey bees and pollinators CAU Imphal Center na sindara January 13 fawa sa tagadaba training program asida lamdam asigi sing amasung tamgi mioi yankai rom na sarug yari training program asigi matangda AICRP on honey bees and pollinators project CAU Imphal Center gi principal investigator case ibohol na pongdor kipida lamdam asigi khoimi singna khoi loibeda sobni khoi khaktamak phangna bahona yadabu haujikti khoihi gi mathakta maleng kai thel mamal wang na yonari ba khoiru khoihirel royal jelly na singba pothok sing pothok tuna sel tan ba yare amaromda khoi loibana mana masing amadi ohi wahi gi pothok henkat pada susau na mateng pangli loinana khoimi singda scientific method sisina dana pothok marang kai na pothok na bagi pandam da training program ase pangthok pani haina case ibohol na makhata ki Lomi singsna adi khoi loiribak akhoi lomi singsna khoi bi singsna hana khanna misi khoi katung lo ga khoi diki pesa phang lo biram adu masi khoi na puthoi ba khoi gi mathakta khoi ru na jingba mana puthok ko mayam leiba masi khangbi da ba masi khoi hirel na ka ha bisi international market ta khoi gi kg ma da lising trang wa da lising ku pi ade khoi ru ga si yam tang ba khoi kg ma da yam lain su lo ya si kg amada pasong na kai digina ban cham di pi lamdam ma sakot pada lambi thong education amsong health asi yam number we haina City College ke Department of Political Science ke assistant professor Dr. Arun Kumar Manghang na Siri Bam gi lambiat khun gi bapan suma po komon thoramda phongdokre yai phalam jing lop Siri Bam na sindra pang thokiba thoramat da Arun Kumar na makha tan hai Siri Bam gi hoina Siri Bam da leriba lambi sing asi yam na patre masi Siri Bam da leriba miyam gi su yam na sarba thongtang lei loinena miyam na election lakko matamda afaba miyam gi mihut khanlabadi lamdam asi mang thangna saukhat pangangani haina phongtoki thoramadu ko mari leinana sib gas oina sarukya khiba adaksya jila parishad Siribam khangibam janakina lamlen kungi sawina ramasu phongki Rising Youth Organization ki ngasi marphumari suba foundation day thoram ngasi pangthokre moirangkhom thombu thongda leiba organization asigi sangle da pangthoki thoram adu da club asigi thopur ba laikhitraba members singi bafam da miyam nai ka leika tamdra ekai khomna bot ki ngasigi thoram adu ko mari leina organization asigi sahi goiba general body meeting ama pangthok pagaloina na club asigi nauna thopu da music sing su khanki Mari Suba Kaitel Sang Ima Pantwebi Sana Kaitel Temporary Market Set to Kaituna Langana Supermarket Shopping Mall Sahana Bohonari Basi Yabangam Loi Madagi Sarok Tombisana School Gi Ima Kaitel Sangasi Oina to Bamatam the Sabab Loisin Biu Haina Ima Pantwebi Sana Kaitel Lupna Tadro Pasero Lamada Kangalaki Bisnuput District Manung Sanalaiba Kumbi Sambalai Sakpil School da Nauna Saba Launching Ba Indoor Stadium Amadi Atal Tinkling Laboratory Sangakre Indoor Stadium Amadi Atal Tinkling Laboratory Adu Malengoina Badminton Masana under 19 gi World Ranking number 3 Oriba Maira Baluang na Hangdoki Toramatu the Schoolski founder Oriba Warangtim Okendro Schoolski principal Manjula Raghunath Sharma Loinana Schoolski Mahiru Kiana Sarugyaki Toramatu ko Mari Lena Maira Baluang na Lamdam Asigi Sanori Singapore Togot Pirabadi Malem da masak thok na sana bangangani Sanori asigi oina badminton masana da world number 1 law na bi pandam thabbagalona na Olympic da medal law bangangani thajai haike long term goal day gi Olympic khoi target ni Olympic sida mayam na ngamna da India gi phaw ngamna da adu da in ngahaning ba habidi goal gumma lohaning ai lawjaningi adu hojibu short term goal de hoji world number 1 tajaba aduga lagada tournament me yamsida focus tawsabe adu gi tournament me yam chando wali adu gi ranking gi oina world gi ranking oina adu dai mai pakpa oibang gi do honajaba de lejare haita education sports and art and culture ahum bu chakotlan ba pamjaba de gi aina ai atei building yamna keno to matik chaje dring ai da ai stadium sima hanai establish to ba hogjabani tumaina angang sing bu scientific method ta ade scientific keno da world da angang sing sibu akoina keno to push up to ba ngamna ba idu live India Bangalore gi akoi gi NGO sina tumaina selection to birak pada ai si am harau jai Education Minister T.S. Rathesh Yamnaruda Academy Thobal da Atal Tinkling Lab Hangdokre ngasi academy sida pangthokpa thoramada lab asai minister na hangdokhibani thoramada da schools ki sahi gi oina puthokpa bulletin supong khibagaloina na mahiru singna
cultural show singutki tharonggi manungsana school asigi makok thongba mahiroi singamadi oja singda kodol pora madi certificate pidni kai khumna budki New Public Higher Secondary School Kangaboki Kunithoirak Suba Foundation Day ngasi school asida pangthokre loinen school aski makok thoma mahiroi singda mana pidni puni thakotki Yaripok Tulihal Dalaiba Tulihal Educated Association TEA gi nongna khanlaba executive member sing aron bangakpa bari wa nongna thaupuna ba wasak lobi tharam association asiki songlena pangthokki galena drug abuse and illicit trafficking haiba topic ta awareness program am sa pangthokre haina TEA gi serolamana hairakli Ojek sanap ki pauda Thangsing team Mekolana homlak suban Nauria Pakang na Kendra veteran football tournament ki mapu oikre ngasi sana ki tournament as ki final match Thangsing team Mekolana Wangbrel team Langthabal bu Maria mada mai ki PK tournament as MPCC ki member Dr. S Manau Tongi mating makhada Nauria Pakang na Kendra development committee na sidra tha si ki tarani thiri ki malom Terakha ground da sathar ki bani ngasi ki final match adu da Mai Palaba Thangsing team da malom de ki laikhitrabi mahiroi El Sarita gi mingda mahakya pokpa El Premsana katpa selamani trophy kusinaki Nahapam Mapabi Memorial 3rd Division Football League Tournament ki ohum suba match adu draw satkre Imphal District Football Association ki makhada YWC Thambal Khong sana bungda ngasi sana ki football league asigi ohum suba match da YWC Thambal Khong sana roi Syam Sona match ki kunthani toi suba minute 5 lama san khirba batung Taiwo Takhel ki sana roi LN Jitendra nasu match ki nipum da suba minute 5 lama ka sandra match asida mai undari bati mani makna match asiga piba matam da 5 lama mam sanadura match asi draw oike Nahpam Apabi Memorial Trust ki senthang makhada sathrakliba football league asida Imphal District ki manung sana laiba football team nipana group ani thona khaidoktuna sanariba football league asigi heng sanagada ba marisuba match da classic football academy singmeno amasung yet voluntary organization huikap ani lamba tawnarakani Homlak suba Thangkholon Memorial Football Tournament 2020 ngasi Mori kilometer homnom salak laiba Sahi Kulda Hokre Football Tournament ase Social Welfare Minister Nyam Sakib Kena Hotoki Football Tournament Hotoki Tharamata Minister Nyam Sakib Kena Pali Belenga kasina kan hona pateki Housing Singi District kaya da Sakot Thoragi thabak kaya ama paikhalakli Housing Su Union Government na Manipur gi Singi District ahum abadi Tangi District ahum hena Sakot hanabagi thabak lupa crore sama kun gi senpam kai seduna daire Haribak Saukot Kong Tangi Paikat Kataba Tabak Singa Sisu, Miangi Mating Yaudana, Saukot Ba, Namloi Haiki, Tournament Asiga Hobanimita, Cookie Football Academy, Kangpo PM, the Eastern Mirror, Blue Imphal Anina, opening match Sanaki. Ahanba Marangtham Zodis on the Memorial Invitation Football Tournament 2020 ging ngasi sana ke quarter final match da Singrivon FA na JBFC Gilgalbu ani amada mai ke pikre All Ziribam Sports Association asidana Ziribam Higher Secondary School gi playground da tim taratam saru yaduna sana bahuk tournament asida heng UVFC Hankrulin amadi Sunrise Club lamba tongaragani Marisuba Tongpram Subol Memorial T20 Cricket Tournament Cyclone Thamiban Final Samugam Kre ngasi Youth Welfare Club Langthawal sana buna sana kiba cricket tournament asiga han basimi final match ta tos nong kiba Sam Khage Palina batting hana sana dra match asiga pi over kunda wicket mari turaga run san yankhani thoi lobungam khi inning asida Sanjoina run marfu ma thoi loki match asiga ni suba batting sana kiba Cyclone Thamai bana over taramapan ga ball mari da wicket tare turaga mai papugiran sama yang kahim do lauduna match ase wicket ohumda mai paktuna sathariba veteran cricket tournament ase final samgam khi ngasigi match ase da Cyclone Thangme ban ge batsman Rohindro na run humpu lauduna match ase man of the match mana lokhi Tongpram Ongbi Romala Devi amadi mhaki mu manungi senthang makhada Manipur Veteran Cricket Association mi makhada sathariba cricket tournament ase anisuba semi final da YWC Langthawal amasung Lilong Sajing Cricket Club anina tha ase taratareta Sanaragani. Anisuba MNC and the Section Boys Raz Ningthau Memorial Trophy da Oscar Pona Kathilam Cyclone Thame Banani Mai Pakre
Manipur Cricket Association mi makada ngasi model higher secondary school amasung Oriental College ki sanabung sanakhiba tournament asige anisaba likta kraw khamnam kaithela batting hana sanakhiba match asige apiba over kuntrada wicket ahum turga ran sam pumapan lobang ke match asige anisaba batting sanakhiba Oscar Pauna kaithela over kumapan da wicket manika turga ran sam ahum ran thoi lodana match asige wicket taruk mai papangam ke nakalamramda satharliba cricket tournament asige ngasi luang samamda leiba luang popa cricket stadium na sanakhiba ahum suba match dana match asida batting hana sanakhiba PTRC pasoina match ki apiba over kunthra yodana over kunma thoge bola mada wicket tara mak turga ran humodra tare lobungam ke match asiga ni suba batting sanakhiba cyclone time bana over tara ni panya ball mari da wicket ni pan turga ran humodra mapan lodana match asi wicket hum da mai papungam ke hayeng chathar diba tournament asiga mari suba match ta PCC me ai koi bi masung traw ka ten lap luang pop cricket ground da duga Manga suba mestana ESU Palace compound amadi KCDO Kongpal ni model higher secondary school amasung Oriental College ki sanabungda sanargani Manga suba Impal West District Kerom tournament ngasidi ki pangthopa hokre Impal West District Kerom Association mi makada ngasidi ki uripok hidrom nai kai dalaiba Sri Gaur Gobind Banda ta pangthopa hokiba tournament asigi hokdopagi sambatharam aduda IMC Ward number 6 ki corporator T Indrasit social worker PS Praneswari lecturer L Lokendro UISLD sigi ex president L Biko Mamadi president SA Brasalala ga loinana Impal West District Kerom Association ni president T Dhere namadi Kerom Association sigi masak narami kya sarukya ki satagatoriba Kerom tournament asida Impal West District ki banungsan nalaiba sub junior boys and girls junior boys and girls senior men's and women's Samsung veteran men's ki sanaroi singa sarukya rakani tournament asida nupa ki sanaroi yang hani thoi madi nupi ki sanaroi taramanga puna sanaroi humputare na magi kanglup sing da thoi hen tanaragani ayeng tournament asi makhata ba match sing sanaragani Malaysia gi kusing da pangthokiba Asian Master Athletics Championship 2019 da bronze medal lorokraba Takhelmayum Lena opgi tharma manganagam pal laiba apunba fitness center da pangthokre banbayai center asigi sanori su ariba Takhelmayum Lena national and international gi thak da pangthokpa athletic mari leinaba tongan event sing da medal lorokraba sanori ni Tagiala Labour Sports Authority of India National Center of Excellence the archery cycling fencing football hockey sepak takraw weightlifting among wusu masana ki sanori sing logodori masana sing sida state level inter school state championship sida match kaya da medal lorokraba madi income jari sin drama pan kun da pangthok pa international competition sing da saruk yara raba sanori sing na Tagial NCOE dagi player basic information form loba yara gani hairi Revida Platin si halayan sa muna miyam tamzari. Manipur miyam na mapanda sa pada laifam sapam da hena kudong sana with Mumbai, Bangalore, masuk Gurgaon da su Manipur baban sana bakon dari hainan sa binis sana pangdukray. Recruitment promotion sa transfer policy da corruption tingnan bakon na minis hainan sa binis sana kung pere na pangdok kala. Pangdok yung wapong sabag doon sa hainan BCC na apun tarok ni. Mahiroi lupa masama bo sexual assault taruba causing incident ami founder section das Pokso Impal West na sahi ni makai sela thamna ba bani lupa sing tarapai na ni ba amaso laga ki official sing yaw na lamdam masing ni kyara da bidagari pak pangtong tok sin bana mara moerka yang sa tok sin da kudong sa da ba sauna mayong halni